RC channel thlir tu le ngai thatu zong te chibai ule tuntumatan chuan Middle East a in chauton ram pani Israel le Iran sipai chakna chungchang kan thlir ho dona thupuya kan lu ma in channel hi minla subscribe lauten khongaya minlo subscribe turin le video te minlai sakzel turin ka so ma cheu thupuya kan lu ma in Israel le Iran te hun kal to a an thon thu thlir let lokta ila Israel chu pathian nam thlan an lal ro pui Davida hun lai chuan ngam lo ram le nam reng nei lo an dawa piang ne theizel naman lo ni thrina o thudanga deuh han pakai lok ila nakina chuan Davida fapa lal mesia alo kalanga kumsang lal ram aron din le huna meu chuan Davida lal thut pha a thu anga Iran chu soi lo khovel ram zong a hne vek do na di khovel lal le thu nei tu te zong amma an thing thri anga thir lal tiang nen dikna in raw rel do na ni keini athi sena atlan sa ten ami Israel te raw kan rel pui do na chuti chuan aramin kin ni anei lawanga remna le limna in to pintai anei to don lo ani chung hun ka thlir hian limin ka khat fau thin ani o ahun ala thleng ri si lawa tuna chuan in do le in hir ngau na thu kan la soi ri don ani a Israel te ang bokin Iran po in thon thuro pui anei ve a anei ro pui zoma ang Iran chu Bible Persia kha ani kan ti to kha lal daria te lal kura te lal ahsuera te huna chuan India trang Ethiopia thleng rambung za somni pasari lai op tu kha an ni a lal Quran BC zanga somthum pakwa vela lal thu thleng achan khan juda ho chu temple sathale turin thu ape a chuti chuan Davida tha ami Jerubabel le puithiam Joshua hovin mi sanga vel an ho ani kha chumi nu a Persia lal Artaxerxes thu pek bokin Nehemia le ahoten Jerusalem kul bang an siam thale boka Nehemia hawa Jerusalem kul bang an siam hi ni som nga pahni chau an reina a anghetin aro puite asin tin Persia lal aharsu era le Persia lal nu estherite huna khonbol hamanan juda hau suat atum chu chan chua an ni boka Bible huna juda hau le Persia Iran hian in kung kai na lian tak an lo nei to thrin ani kha thangthar huna po Iran chu nam sual an ni ngai lawa ma se Muslim mi fir fiak ten sangkha zakwa somsari pakwa a an lal an pai thak nu chuan Israel le khovel ramtan ram chim om berzi ngami an lo ni ta ani Iran ram hroi tu te hian Israel hi chu an hongang ani ang Iran rama ru atlem chuan Israelin kan ram chunga chhum an ru a chu wanga ni ru atlem ni an tia lui tui akam po in Israel an pu a mi pui an lung oi lo a piangin Israel mong hola an pu boka thil thalo an tona piang Israel an pu ti ila sual om lave chu ba ka Israel ti boy turin Hamas le Hezbollah an vula hothi an tran pui boka Syria rama Israel be na tur mun tam tak an siama ma se Israelin abom darvek zel ani kha karkalta mai khan Hezbollah how to pa ber Israelin an bom hlum awangin misal rocket zani don lain Israel an kap ta kha ani a Israelin air defense ani that e mawangin boruaka an kap thade uvek ani kha Israel po in mausia dan angein mit aiah mit ha aiah ha tia an thung rut ngei tur thu an puang dum ani kha heta hian khovelin anga event chu lo in dauta se tunge ni ang ti ani awangin Iran le Israel chakna kan han khai khin chin don ani global firepower chuan Iran ada sangzok khovel ram Ralthuam chakna te thin tu global firepower index chuan Iran chu Israel ain ada sangzoka GFP index chuan America chu chakbera ada a annuaya Russia China India le UK in anzuya anni chuan Iran chu som palina anda
Israel chu som pasari na a anda thungani global fire power chu Burma rama zofa te chuan an ngai sang lo hlea a chan chu mizopa silai keng mi pui sipai po ne hlei thei lo kol sipai chu a som thum panga na a anda wangani engpo chu ni se GFP chuan a number le ram leilung ho sakna an chu tel thin wangani in opna Israel chu democracy in an in opa Iran ero dictatorship in an in op thungani Israel democracy hi party malading thei sarkar an nei thin lo awangin chaklo angin langma se an ram ven him thuwa chuan koikom thin rit ang hlau an ni thina an lungrual thei em ani dictator ho hi in dauna lama chuan an chakdu phiana in hnial buai ngai lovin thu an pemai thina asam khai lingjok ani ram hruai tu Iran rama thu nei ber chu an sa kho hruai tu ayatollah khamenei ani a president chu Masoud Pezeshkian ani a Israel PM chu Benjamin Netanyahu ani president chu Isaac Herzog ani a an ram hruai tu te khai khin hian Israel hian a thlau hle ani Netanyahu hi thu soi thiam parau thap le ram mangai tu ani a an president po chuti thau ani mihring omzat Irana mihring makta duai somriat pasari an oma Israel chuan mihring makta duai kuat chau aneya international community tam tak hian West Benga Palestine hau an chiar lo wang ani makta duai som chuang an ni mela Iranin na thok thei makta duai somli pokwa zet anei lain Israel chuan na thok thei makta duai di vel chau anei thungani Iran hian sipai trang thei makta duai somli pakhat lai anei lain Israel chuan makta duai thum tha chau anei thung ani sipai lama Iranin sipai nuai thum singa aneya Israelin nuai khat sing sari anei thunga reserve ero Iranin nuai thum singa anneya Israelin nuai li sing roksanga an nei ve thungani Israel hi khovela reserve kauran lama arang ber an ni a darkar thum chungin reserve sipai nuai chuang an kaungal thei ani adota Finland an ni budget Iran defense budget chu US dollar billion 9.9 ani a Israel defense budget ero US dollar billion 24 dai ani Israel hi sumde chua ngai tu achuan khovela defense budget nei sang baran ni a achan chu then oma le ram chunga melma le firfiak ten an hual reng wangani leiba nei lama po Israel an sang daya USD billion za somthum pangalai an nei lain Iran chuan billion riat chau an nei thungani foreign benga Israelin dollar billion zanhi sompani anda a Iran ero chuan billion za somni pasari chau an nei thungani bawruak in elna in do thlona an nei zongjong chu Iran zanga somnga pakhat Israel zaruk sompani ani athat le achangkan lama po Iran ain Israel an chungnung hlea Iran chuan Russia siam Mi-29 te Su-17 Su-13 tele Soviet Union hun laya mi chei that an man lain Israel ero chuan khovela fighter changkang berber F-16 F-15 F-22 F-23 F-35 an hung thua mai ani chuba ka pilot thiam na le thua ka po an in thlau hle tura ngai ani Israel hian air defense an nei tha hlea Iron Dome le David Sling an nei lain Iran chuan chutiang an nei velawa chu wangin bawroka na chuan Israel an chungnung lar mai ani indau teng lam ve thung indau teng hi Iranin sangkhazakwa somkwa paruk an neya Israelin sangkhazathum somsari an nei thungani Ukraine Russia war ma kha chuan teng hi an da thu pui thin em a ma se Ukraine indau na a teng tangkai na chu anep ta hle a Russia teng thapui pui chu
Ukraine drone in an du hun huna an bom chemi mi mai ani kha heng army vehicles te self propelled artillery throw artillery mobile rocket projector te po anin thlaulem lo hle ani in dawlong hi Iranin zale pakhat aneya Israelin somruk pasari anei thung ani Iranin tui hnuai long som pakua aneya Israelin panga aneyani thlona phur long pui an nei lo ve a tui al theilama chuan Israelin an nei lova Iran ero chuan ni khata baral makta duai thumlai an siak chuak theiani reserve po thahnem tak an neya natural gas po an la nei ten tun mayani chu ba ka lungmei holpo Israelin an nei lo lain an nei treu bok hei wang hian ani GFP in Israel ai ada chungnun zok ni ramzau zong Iran ramzau zong square kilometer chu nuai som paruk singli sangriat za le som kwa panga ani a Israel ramzau zong chu square kilometer sing ni sang khat zakwa som thum le pasari an hausakna Israel ram hausakna chu USD billion zanga som thum ani a mimal sum de chua chu singa sang thum zathum somsari pahni USD ani a Iran ram hausakna chu USD billion zathum somthum pariat ani a mimal sum de chua chu USD sanga zathum le cheng som chau ani Israel hian sumdon pui thatak tak anei wangin achung nung zok dai ani heng ba ka thian tha en ila thian tha en lo a thei lo na chan chu indo a thlen tak tak chuan thian tha te chang choi le pui na hi apoimo berzinga mi chu ani a Israel hian US hi a thian rin om ber ani a UK le NATO po a tho pui te an ni Arab khovela po Saudi Arabia chu a thian tha ani a India nen po engemaw chen chu anin thiana Iran hian thian tha hanti tur anei lo hle a Russia chu a thian hnai ber ani ti in soita ila asual om lave ole heng te hi an Dinhmun chu ani a tun maya chuan an indau chu alarin om lem lo na a indau ni ala thleng lawang ti po soi thei ani lo Israel le Iran hi lo indau ta tak tak se tu zo nge nia irin chan comment section lama ingai dan zalen takin inran soi ve don ania